Ji Rojavayê Kurdistanê ji qada berxwedanê bi xelekekî nû ji bernameya Rojbaş Kurdistan em li pêşberî we ne. Bêguman wekî destpêk ji bona tevahiya bînerê xwe dibêjin Rojbaş. Her wiha em dibêjin jî rojekî xweş û geş di nav de kêlî û serkeftinên pir mezin ku her kes bikaribe bi dest bixîne. Di xeleka xwe ya îro ji bernameya Rojbaş Kurdistan em barê dikişînin li ser du mijara. Mijara me destpêkê bêguman baltێk şandin li ser parastina ya ku li Rojavayê Kurdistanê îro tê kirin hişmendiya ku her kes derkeve û taxa xwe û mala xwe biparêze, hişmendiya ku wekî hêzekê li vê dere hatiye avakirin ew hêz dixwaze vê hişmendiya hanê li nava civakê de bide belavkirin, em bêtir balê dikişînin ser wê. Mijara me duyemîn jî bêtir em ê rewşa xwendinê li Rojavayê Kurdistanê nas bikin, taybet li pêşeroja Sûriyê de. Wekî ku em dizanin jî hin biryarê guhertin û veguhertinên de alî minhacê yê xwendinê di Sûriyeyê hatiye danîn, em balê dikişînin ser wê mijarê. Lê wekî destpêk em mijara xwe bi wer didin nîqaşkirin û mêvanê xwe ji wer dinaskirin. Ji xwe mêvanê me destpêkê Nebîl İsmaîl endamê rêveberiya HPC ji bo te dibêjin rojbaş. Rojbaş. Hûn çawa roşa we çi ye? Başin û sağ olun. Spas. Gelekî spas. Pêvîne heme gelê me jî kevxêr û selamet û baş bin. Gelekî spas. Mêvana me yê duyemîn jî Rebîa Hesan rêveberiya HPC ya bajarê Qamişlo ji bo te jî dibêjim rojbaş. Rojbaş spas Tu çawayê roşa te çi ye? Spas dikin baş bin em jî başin. Kêf xweş bûn. Gelekî Ketna spas. jî axaftina jî û civatekî wî xweş. Belê gelekî spas. Heva li Rebîa wekî destpêk yanî min nava nirxandinê xwe jî li got li Rojavayê Kurdistanê îro qadekî berxwedanî hatiye vekirin. Qadek kotê de şervanên yên leheng di çeperê şer de li hemberî dijmin şerekî pir dijwar dane meşandin û dane destpêkirin. Ev kahanê jî bêguman gerek e piştgiriyekî wilo pir resen û pir xweşik û pir baş jî di nava civakê de ji bo hêzê me were avakirin. Yani em dizanin ne tenê şerekî di çeperê şer de dijmin li hemberî me dide meşandin, hem jî di nava civakê û li ser torê medya civakî dixwaze diriya şerekî taybet jî vê kahanê bike. Wekî HPC di nava civakê de çawa herikî nava qadê, çawa mijara parastinê di nava civakê dubare davekirin, em wê wekî destpêk nas bikin. Belê rast e ji xwe serî de demên bêjin piştgiriya qesedê ne got piştgiriya qesedê. Em qesedê re ne. Ne tenê piştgiriya wan dikin. Weke hêzî parastina civakê ew na arkeser milê me got em tax bi tax em hemû çika rêxistin dikin, perwerde dikin. Ji xwe demê dawî de jî got berçav bû, got medît bû wêrê got çêt bû. Berî wê na şerê taybet hat pêkhatin, şerê elamî hat pêkhatin. Ew nav cema ser milê me weke hêzî parastina civakê em çilo pêşiya wana bigirin. Em jî derbasî civaka bûn, civîn hatin çêkirin, perwerde hat deynan, milat hatin komkirin, nîqaş bû wana re hat kirin. Ji ber demê bûyer çêt bê bihtirî wê na êgo xwe didê pê jî êgo xwe didê nasîn jî ji bo got şerê taybet neyê pêkhatin ew hêzî parastina civakê ne pêşiya her kesî ji tê girtin. Aliyê dijmin de jî, aliyê şerê taybet de jî, aliyê got ev xelayê got razayî ne jî. Di wir de hêzî parastina civakê de hemû taxa de jî rêxistin kirîne, perwerde kirîne, ser asta şeregelê şoreşgerî hatine rêxistin kirin. Ji ber demê em bêjin sîstema şeregelê şoreşgerî hatiye rûniştandin ya ne hatiye rûniştandin berçav ve ji ber got hatiye rûniştandin ev serê çend salaya jî got em kedê didin, em berxwedaniyê dikin, em tekpoşînê dikin, em xwedî fikr û felsefa serokatî em derdkevin. Ji bo got keda serokatî keda va şehîdaneyê hûn dakirin em weke hêzî parastina civakê em derbasî civakê xwe dibin, em sîstemê didin rûniştandin çi bûyerê got çê bibijî weke hêzî parastina civakê cihê xwe tê de digirin. Heta got em dibînin jî got heft salî heta heftê salî jî hêzî parastina civakî de cihê xwe digire. Ne tenê got bibe aliyê şer got tenê em wana bişînin şer. Tê xwestin em diçin şer jî. û ji xwe tê xwestin jî em nikek me em eskerin nikek me em civakê ne. Em karê xwe nav civakê de jî pêktînin û di aliyê eskerî de jî em wek tu bê jî em alîkariyê didin qesedê jî. Em bi wana re ne, ne got em pişta wana ne, em bi wana re kedê didin, em tekoşînê dikin, çi werê ser aliyê me em dikin. Ji ber got 24 saeta jî perwerde ne di aliyê me de, nav civakê de, him saziya de, saziyê medenî de, civaka de, komîna de, civîn tên çêkirin, perwerde tê çê deynan, ser vî esasî milat jî hatiye rêxistin kirin. Yani em bibînin ev bûyerê got vê taliyê çê bû jî hemû hêzî parastina civakê taxa xwe diparêzin, him hevalê jin him hevalê xurt mil bi mil
تاخی خوجید پاریزن و آلی اولی دجی وک ام و اسایجی تنسیق نبرامده ام حاجزی خوجی دگرید ساجن و خورت به هفدوره همه قاضی جواکی جی و همه حاجزی ما ایگو هاتن دینان جی ام وانا د پاریزن سر آستا باجر یعنی گشتی باجر تفی آلی ده تاغجی و گدیجی همه تی پاراستند ورده. بله. هەوار نەبی لە مۆرن جموع ئەزوێ بپرسم نەها دناوا شۆرەشە ڕۆژاوای کوردستانی دا ببوورە یعنی هەر گاو و وەخت بە باڵا خۆدای کۆ عێریشێن دەولەتا تورکیا داگرکار لەسەر خاکە هەرێمێ چێدبوو دەربارەی وێ دەژی هەپەجە هێزی پاراستنا جڤاکێ دەهەرکی ناڤقادێ پاراستن دکرد ملەت برێخستن دکرد مەدایک ددیتن مەباv ددیتن مەخۆرت و جوان و ژنجی ددیتن کۆ چاوا پاراستنێ دکرد ئەف میژارە پاراستنێ دناوا 12-13 ساڵێ شۆرەشێ هەرو هەر ناوا ڕۆژەوا مەدەبوو هون دکارن bi çend hevoka vê mijara hanêjmer bidin nirxandin ku çi qeysî mijarekî zêrîn rastî û di naveroka xwe de cewherekî ku gel her kesî de tê peyda kirin ne tenê çend kesayetin ku derdikevin parastinê dikin na îro em dibînin de her malekê de her kes xwe berpirsiyarê mijara parastinê dibîne. rast e yani anan bibêjin wek hêzê parastina civakî ji xwe ji 2014 dawiya wê nade کتی نوا و دامزراندنا خواه که همه جواک به پاراستن چما ام ببیجن پاراستن نه تنی بشه انسان بس کسایت بشر تنی خواه پارز هر زندیک پاراستن اوی هی مانا من ببیجن جی گردون سرسه تشتهاتی آوا کرن یک خواه جیان کرن دو خواه پاراستن سه خواه زیده کرن ایش هر تشتیر جی که درباز داره اگر گنبالا خواه بدینی مثلا مینا که حری مزن دشر قلي شورشكري أو ذهنية بشكتن أو قاس قوات أجر جنب ببيجن تاني قوات تركاي شاشة أجر ببيجن تاني قوات شتاي شاشة هم قوات بهفدور مثلا إيريشي شيخ مقصود دكن إيريشي شهباي دكن إيريشي بندوات شريني آنا دكن إيريشي طبقاي دكن هم أريد هذي باراستنا جواكي تفجري أنا أو تفجرجي كي مثلا حركسي ملتي ما بقشتي ولد باريزة أما هناك ولد باريزيا وأنا قال لك البيش هناك ولد باريزيا وأنا هنا كسبك أو تشغل رول دبور ولا هذي باراستنا جواكي تشاوي حركة الشيار بك واتايا باراستنا بي بدنا ناسكرن دويا ليده أجر جنب بنارن مثلا هذي باراستنا جواكي ده حمق قادة تايبت من ذهنيته ده تايبت من ذهنيته ذهنيته جيجي اللي باش وقهفالا ما أنا كاقول تاتي بلافكرن هر کسی خوناس کریه یعنی آن کاد ویرولید مثلا ببیجن فلان کس والله او طرفه بریا نوتو 80 بنگاری ببرتیا مهب و هر کس ببکرد هر کس چه انتماعی وی چه آلیوی نه به گرک بده آلی اما الکردواریا خودی درکبه اما آن کام دنار مثلا حمل پیکاتیجی که دوی ذهنیت دنگنه توادی مقرات او خلاصیه سوریه نبنه توادی مقراب خلاصیه سوری نبه وشغي حم بيكاتي نوا هزي باراستنا جواكي جهن نوا صايشة جهن نوا قوتي محمد جهن بويا ليد تيشكرن اما ام حري زي ده بنرن مثلا سلوكاتي بيجي تشي دبي شر بريا شرطي قزنج كرن وشغي بريا شر حضرتي مهنا حرشتي مهيه دمل شر طيبه دام بيجن حم صنفي شر طيبه دان مشاندن هجر نفسي دبي هجر استقرار دبي هجر ام بيجن او شر رشد دبي يا قور دبي يا سبيد بحمدان مشاندن اما يجي بسر نكت او سر نكت ناوينا انجامي وبرورده هزي باراستنا جواكي قشيار بناوينا هي ملي معلومات هذا يمنا بيجن مثلا هو مثلا انا كم الشيخ مقصود بنارن دايكي ما خوارني تشيدكين بنارن كالي ما بريندار را دكين ام ببينن جرجورا جواردا دكرن سلاحي واپاقش دكن لبريندار خودي درت كبن شوفيرتي دكن او قوتنا حفت صالي حتى حفت صالي يعني مبيجن حركسك رولك وينا هي بلكي ما انا كهنك بنار هنك مربيجن ما حفت صالي ببنشر ما حفت صالي نابنشر اما حفت صالي كارج مر معلومات الدنيا يبينها او حفت صالي كار معلوماتك يبينها او حفت صالي نكار بينها جنجكي وك مجيكي مثلا ببيجن خورتكي نكاروي معلوماتي بينا لورا مثلا حركس هجر قد ملي خده دغالية خد الشياري هبه وشغي شري طيبت بشناكف وشغي او شاني چتاجي بشناكف بويرنجي انا كا روجاواي كردستاني بقشتي هاتي باراستن اما روجاواي كردستاني ام نبيجن بتناخوي
روجاوای کوردستانی مثلا نبیرو لی بنارن لی میزه بکن د پرسوسه د مسیبینه د هردره د خدایوی عالی دادکه سرسینورا سرهندانا دکه دبیجه پشکریا روجاوانه چما ستاتویا روجاوا بدست کتیه هگر ایرو ستاتویا روجاوا اون دابه به ستاتویا تبای کوردستانی ده اون داد به ام ببیجن اردوغان والله حجت اشخر چه دکه مثلا هر کسی فهم کرگه و حجتی اینا نجی خودنه مثلا سليمان ديميريل بريا انا كاغوتي هجر كونكي كردال افريقيا تشي بزوي كوني بمبا باران بكم ويتشغي ما افريقيا جيكي قيا بوتشيلينا بوتشيليتنا اما كوني كرداهي ويتشغي كوني كرداهي ويردوغان يرش بك يا ماج اردوغان رجيكي وما اثبات كرهم حاضرن يعني برقه انا كا ببجن ولا مي طياري اردوغان مسكنين بهور بكن قوتنا هوالي مظلوم ديجي خدي دحفتي كد بين القراب سكنن اما پیش اردوغان بکن و چه اردوغان کی ملت ما حاضره جواکا ما بگشتی حاضره یه سروی اساسی جی هنک خود فروشند به تمام والله پک کل نه والله پک کل بدریت نه فکرو فلسفاری بر آب و هی راسته فکر کی راسته ماجی خو وری فکری گرتی امجد بنوي فكري دبر خوددن ام خلاصيه خو خلاصيه انسانيتي بگشتي دهندري وي فكري دبين جبرولو روجا ايرو روجاوا بسركتي ودستكفتي خو دستكفتي خو قد برنادن حتى داويجي مي بارسنا هيك بله يعني تبقاجي نرخاندن كرتا قوت وكي باكاكي لفيدرا تنية دي وكي هشمندي يعني حركة ذكارة مروفكي بكوج لي نكار هشمندية وي بكوج اف هشمندية هاني جانجي اف فكري هاني دسري وكي واني سر زمان دسري الزاروكا كيدية حتى بتمني خوي بتشوكو جوان ومزن وبيرو كالاشي ده هي جبرو يجي وكي فكر ناي كشتن هرو هرجي دنافا نفش بنفش خودی باوری و خودی حسکرن جوی فکری هانی تیدر خستن اموارن جموع امجار خوا دملی یه جنیده هنکی بورا بدن نقاش کرن یعنی امبالا خود دینه یه هر کس جی سرطوری مدیا جواکی دما کو وکی هفه جدر تکفه پاراستنه دکه دبینه دایک جی راده جن سلاح خوا و تاخان دپاریزن جنین جوان جی بهمان ربازی پاراستنه دکن وکی هوالانی سر زمان جی دبکو پاراستن نب جار جارنان نب رهشتنا سلاح لی جار جارنان به درمان کرنا بریندارکیه چونو آنی ناویه هر وها چیکرنا خوارنه جوان شروانه هانه و بگله که ربازم بگومان ام ویدزانم کوچاوا روجاوای کردستانی او رباز هاتن روداین ام هنکی رولا جند آلی پاراستنی دجواجی ناس بکن جند کاره به چره و ربازی پاراستنی بکه شخوا وکی هفه جن 2013 دست بگیرن حتی 2014 کومین هاتن آوا کرن وکی هفه جن قومیتی خواسر هاتن آوا کرن هم به هن برفراه بود ناو جواکی ده او جی پرورده نها تا آنی سر زمان جبو مثلا دمی گو والی جن درد کبن پاراستنی راجن چکی راسته نتنید آلی شر دج بو گو شر چه ببه يعني جيبوا يرك دركبه افداي كما يعمر مازن ورابن هرن سلاح راجن سلاح والشربكن نا اشخا تيمي ما بردهاتنا افاكرن تيمي ما تندرستي هنا تيمي ما هوالجن ايغو هناك ولا عمر مازن نقول نكاري بن شربكن او نا تيم هاتنا حاضركن جبو خوارني تشيكنش هوالي ما اي عسكره تيمي ما جاب خاني هاتنا افاكرن ايغو سلاح شوالا را في شكوانا داغرن چه بویاری گو چه به ایمای اولکاری هنه جودانه یعنی تیم به تیم هاتنه حاضر کرن جبدله هفدوده مثلا بيجن دايك نما عمر مازن هنا قد نكارن قراب جي امتنيد بيجن واش مرة دعاء بكن يعني شري خستني راش هوالا راب هوالي ما يشابه شردنا قو شردكن دعاء بكن شوانارا وكي دي چي كسكي قو كاري براج سلاح دراجن سلاح جي تني جارنا جي هوالني هنا يقولوا عمر يعني ام ناخوازن وانا بخن جبو مثلا حاجزه وانا يعني او دايكي ما يعمر جي مازن بقاسي قو هزام ها بلقي هزا يكي جوان جي تنا اجبر قو خدي إرادة خدي فكرة خدي ناس نماية تخوازي خوا بدي بيش او جي راستي جي او جي آلي فكرو فلسفة سروكاتي دهيلو او هزا ولو جبر قو حقيقي ما هيا ما دعوة حقيقي خوال كسينا كريا بس حقيقي ما هيا ام جي دعوة في حقيقي خواتكن ما حقيقي كسينا خواريا اما چه ام ناخوازن و ام ناهيلن قو كس جي حقيقي ما بخوا يعني ديرو كده حتى كانها كردا شر كسينا كريا تمي شر دي جم كردا كرد جي مجبورة في آلي دا قو برخوا بده هكر ما شار كربا
بلگی ویدامین هادا ما گوتو ما بری شر کریه مجبور شروری پیشیا من برخوادانیت که بس دیروکا کردا دوا که حتی هاجی گو کردا شارک کسی نگرتنی دعوا مافی خود کن گو خودی مافی خود درد کردن خودی زمانی خود درد کردن خودی کدا سروکاتی درد کردن یعنی افسری 26 ساله گو سروکاتیش بو قضیه کردی حبسه امرالی ده لوی دریجی برخوادانی جیت که حتی وکنها سروی اساسی گره که ام جید ورده ام خودی فکری سروکاتی در کوی جبر سروکاتی دو بیجه نبرم من وجنه ده نیفتوما گره که جنجی خودی لی در کوی جبر من کاری بو از بکیم از حقی جنه تام ایگو هات خواستن گم مجیر حاضر کربو گو بگی داوی گو من کاری بو تمام بکه گره که جنجی جیو پیدا خودی لی در کوی ام جیو که جن ام خودی فکر و فلسفه سروکاتی در کوین ام خودی فکری وینا در کوین ام بیجن چواری سر ملیمه ام ناخن آستانگی پیش یخوا ام تکوشینیت کن ام برخوادانیت که کی جان عالی ده بیجی بلا ببه گو بری مبدن کرجی امی هرن یعنی ام 24 ساعت ام شارع بن ام الجالکیا بن ام المشا بن ام جوینا بن ام پروردا به افنام پی گلکی کیف خوشن جبر ام خودی اراده نه ام خودی فکرن ام خودی حقن ام تنی دعوا حقك کی خود کن جبوگو ام حقی خو بپاريزن ام وی آلیده ام برخوادانیا خود کن وکه هپجی اموار جمواجي ازوي ببرسم نها وكي هبجا يعني ام بيت زانن شر كوتي كرن نتني شر السرو عرديه وشر سينجي جو حرت متم امي بناف دكن شر كي جي نافا جواكي تكرن او شر تايبت جي ايدي ام دكارم بيجن ج استا جو نافا جواكي كسايت كوره ونرخاندن واخافتني بكدر كتيه ايدي ام دبينن او شر تايبت نافا دستي حركسي ده تكرن دريا توري مديا جواكي هون وكي هبجا هون دوی ملی هانی ده هون چاوا پاراستن دکن گلو کسایتن یکو براستی جوی دو زهانی باور خودی ناسنامه وکی و آنی سر زمان خودی هشمندیه کی پاقج و پاک دنوا جباکی ده چاوا بریود به مجره هندما کو دبینه کسایتک راستی جهاتیه خاپاندن دریا شر تایبت و چاوا اف کسایتی هانی پرورده کرنه کووان کسایتی هانی لبر بخینن اف مجار نراسته مجاره کی دی راست هيا هون چاوان مجاری هم بری بدبل يعني انا اما ام تحمل پروردي خود شورت بيجن ام دبيجن تكنيك بخونه طرفه اما وقتا قلت باشه ونباشه يعني ما قلت مثلا تقول لك جهاد اجانب جيت بيري كاميرا دي رياوي تليفوني دايني وقتي ده شركي شرجي سلمرد دمشاندن باش بکار بین باشه خراب جی بکار بین خراب اما او چه جی مثلا گلک جیا مثلا ده انجام پرورده ده گلک انسانا فهم کریه مثلا ایمجی که توری میمدیا هنه اون کارن لوانا گهدار بکن و راستی جی بگرن ده گلک جیا ده موشانیت کن ذات خوشی وشانیت کن وای راستی ورده وای بلگی وینا جیوانه اون جی کارن لیوه کرن و چه جی مرجی دن خویا کرن اری کرنا خوش که تین زمان يعني مشاركات ما تحمل آلياده دوي آليد هيج بو خاطري حر انسان شخور فين بك مثلا ما مد تيفي چما فكر مرونا هي چما فكر مروش چما فكر مستر چما فكر حركس لي تماشا بك وشغي حقيقة خوي فين بك او حقيقة قد تجي خوشي اخو تدبينه خلاص يا انسانية تدبينه وشغي مثلا مبالا خود ديني أنا أقول لك تماشا كرنا سروا تلفزيون عم ببيجن مسلسلي عالم دار شاهد خوست نقولوا شركي طيبة دريا مسلسلي مراد عالم دار إيجا أنا كا أو وزير خارجية ورئيس استخبارات وينا تمثيل هيت بولات نزاتشي وينا ددو خويا كرن تقاسي قوين برغم تقاسي سستن ها وشغي مثلا أنا كامل جواك أخذ نرن نما قال لك البروات تشتيك زينية إنسان خرات كل بردمين مثلا والله تكفن وا كمبيوتر او برنامج كتير صابت هنج بو انسان قاتل جزارو كتياوي ناده او برنامج كمبيوتر او باز ده برنامج هي او نايلغو كرن هندري كمبيوتر تنكار حسب بك صابته وايا او صابت زاروك البر ودني مثلا وين حمي بلافتكن او زاروك يا حطاني كما زنت بسرقت لي خد دجيان كرن ام دجي قتلينه ام دجي شرن يسروي اساسي مثلا انا كان بنرن يعني لقلك صديق حفتي امكارن بيجن باندورا خو دريا راق هندنا ما يجهاتي شكرن هجر قدريا فيسبوك يردبه هجر قدريا واتساب يردبه هجر قدريا مجموعي ما واتساب ونو شيء مردبه
هر تشتی زلال کردن هر کس جی که الودری رولا خوناست که زان پی بیچاوا شر سرتی مشاندن جبرلو آن کاباندورا گل کی زیده آشر تایبت سر جوا کامن مایه فیدریت کیم بویه تبه مثلا اول دست بیکاوینا گوتن گولا وقتا ولو انسان ولو تشتن مای تنبون ما قلت مثلا ما پرورده خود جی که حماقو ما قلت 1013 1012 تشتکی ما تنبو و چغتی مسألة صوت منية در تخستن مسألة نان در تخستن و مسألة ولو ما قلت حد شتي ما هو تنبو باراستنا ما هبو أنا جي حرب شتي ما هي أما قل باراستني ما تنبو أو حرب شتي ما جناية ما هي يعني دبق خانية ما جي هبن عفرين برشافي ما هي دبق فيلي ما جي هبن دبق قصري ما جي هبن دبق عربي ما جي هبن دبق طياري ما جي هبن دبق بنجي ما جي هبن دبق حرب شتي ما هبن غازام ومازوطة ما جي هبن أما باراستنا تتنين هيدي وچغی پاراستن ماده اساسیه اما پاراستن مثلا هنک چه جار نام جوانار دبیجن چواکا منا فهم کریه ام جوار دبیجن پاراستن تنی سلاح تی بالاوی نا تنی سلاح نای بالاوی نا من زمانی تجی که پاراستن چاندا تا پاراستن د چاندا خوندا بکت هر چته خوندا که بوتناری ببرتیه جه کی ته چاندا خوندا کر تیرے ببرتیه خوشی که وندا بکه ته خصوصیت خو ناسنامه خوشی که وندا بکه سروي اساسي انا كاد حمل پرورده مد امفيناتي من زمان يعني تحمل عليها ده اگر وكفالا ما قلت تكومينات دبد دستيات دبد سازيات دبد هر دري دبد نوا جواكي دبد نوا هزي باراستنا جواكي دبد چاواوي كارو خباتي خوي عالية ذهني بك وچغم حميد من زمان ام دوي باوريه دنه صدي هفته خو حشته خو زيده کتی و ذهنیت ده پاراستن دوی عالی ده پاراستن کی هری زده سلاحی گرنگتر. بله اموارن جمواجی ازوی بپرسم انها ده پیش روز آمده و ده حال حاضر و ده وی شر و بفچونه کو راستی با کور روزات سوریت ده جیان دکه جوی زده تر وکی هپجا چه دای پیشیا خو و ده پیش روز آمده گرک هشمندی پاراستن هین بیتر چاوره بلاف کرد. بله يعني امنا بشن دمي قون هاقو قو يعني سركفتن شو هر ياما قو ام بگين ما في خواجي نانو ام دفش پاراسنا خوا بردن امنا ما پاراسنا خوا بگن امنا ما سيستما شارگلی شوراشگری بدن رونشتاندن نتم تني وقتی قو شر چه ببه قو اموي وقتی دا پاراسنا خوا بگه يعني روجانت خواستن قو ام پاراسنا خوا بگه چید بجي بلا ببه مثلا نتني قو دمي بويرين ها قو چید ببه گو ام ناف اصلا ها شر دنه گو شر چه ببه شر چه بیجیش خو همه حواله مجد قوته شر دنه نها شر دکن ام نتنه وی وقتی هدا پاراستنا خود کن یعنی حتی گو روزک عمری ما هيا او فکری سروکاتیه گرک ام پاراستنا خو بکن نتنه پاراستنا گلی کردجی چه کسی کی بندس الکر هبه ام وانا آزاد دکن ام پاراستنا وانا جید کن وی آلیده یعنی ام بگین حقی خواجی او البرچا وش خو كدافا شرفاني ما ايقون هاد شاردنا 24 ساعة و شاردكن تاكوشيني دكن يعني امي برخدانيا خواجي بكن و امي حتى روجك جيمابه ام باراسنا خواتكن يعني في آلي دا امنا دفش پرورده خوا برددن امنا دفش پاراسنا خوا برددن روجانه جي روج بروج ام زيده جيدكن حتى پرورده چكي جي روج بروج ام زيده دكن دالي فكري دا دالي سياسي دا دالي عسكري دا دالي نافجواكي دا ريخستن كرن دا يعني افنا قطنا يقود كرنا بردوامه. بله نها افتشتی که هندکن راستی مدنوا روزین داویدا دیتن که چاوال هر بازار کی هر نافچه کی سیستما پرورده دوباره جنوب هات بجنو کرن یعنی جهات بردوام کرن هر کس دریا پرورده کردن سرچکی وکی دایک و جن مدیتن چاوال تاخا جوان را پرورده هات بون بکرن دریا هشمندی جدا وکی وکرم کرد و گوت نها پاراستن نتنه بسلاح تناس کرن پاراستن بگله کره و رباز و جورین دیجی تناس کرن اف بخوا نامه کی چاوا دوان شروانی کنه ها د چپری شرده کن دما کو پیناز دکن او الوی در شر دکن لهنی کسایت کو هین پشتگیری وان دکن و الوی در هانی جی وکی نافچه ولو والا نهاتیه بردان هنی کسایت کو پاراستنی دکن راسته شو دمي قو شرباني ماجي الوردة دبينه تني نقو أو ناشر دكن كس البشتوانات تنايا منهاجي قلنا أم البشتوانانا أم بوارنا يعني تشواري خواستنا أم بوانارنا أو جلوي داري مورال دقرن دمي قو دبينه أو الوي داري شار دكن وحمد قل حمد دايك خور تقيس يعني دفي آليدا تاكوشيني تكن 24 ساعة سار نقانا
يعني بینین دایکی ما شهیدان عمر مازنن چلو رادبن لو برسفه کی هری خورد شنبری دجمن رددن يعني دجمن جي قولي طنق دتي راستي جي ايگو هری هدف تخوازي بگیری حواله جنن تخوازي وانا بگیری شبروي اساسي يعني كرد كلامي شعبي دجمنن وامجي برخدانيه خو بكن ودمي گو حواله مد بینه گو دوی داره شار دکن و داره مولات چیکرن و داره تکوشینیت کن برخدانیت کن شارعانه مشاد کن چه وری عالیه وانا ده ته خواستن يعني بيكتينن دور ده اوجي الخد نرى انه نتنيجو شاردكن كست الاليه وانا دتنا يانجي كش وانا رانا بيدستك دبينن ودايكي عمر مازنن بتشلو موراش وانا دقرن هربت اوجي هيزا بهتري خورتر ببي بله جدي مني كوراستي نواتوري مدي اجواكي جي هات بلاكرن كو چاوا دايكك و كوري بو بهفدوره هم دایک یپجی بو هم لاوگجی یپگی بو چه به هفره پاراستنه دکن و دچه پر شرده پشگریا هفدو دگرن راستی پروینه پر دیمن جروجوای کردستان جبورای گشتی تی راگاندن او خوشی دبجه کیف خوشیه و باوریا کو ایرو جیهان دایک سایتن کل ودرا جیان دکن و کو ایرو رو جیهان بحثا مافی وان دکه و کم دبینن جرنا کو سرو کوماریان جی سرک وزیری دولت سردان دکن در دکوین دریا داخویانی خود بحثا کردات کن یکمین مجار کد ودکن او کردن بگمان اف بخوجی بسایه وان کسایت کو ایرو رو شر دکن اول برخوددن از خوازم اخاف نوی داوی جی به هفره ام گوداری بکن بنرنهم بخوجی داویه ده چه نامه چه بانگش بو هر کسایت کل ما تماشا دکن جبوان چه تشینن ام دست بکجم تا دست بکن تو بخواست شکی بجم يعني أنا قال جور برصا قهات كرن حركس راست دبارستني بجي خود كرن أما حركس أم ببيجن استراتيجية ريفبرتي داوي يعني باراستنا روا وشر رجلي شورش كري وشر رجلي شورش كري قلو قريلا دود جيكي قل وخوا باراستن وقوات عسكري يكبونا قل وخوا باراستن وقوات عسكري وشاغي قدر كبه او جواكا ناشكي سروي اساسي بانغا مجي جحمه جواكا مرج حمه بيكاتيا چه بيكاتيا قل سر في خاكي جيان دكه او خاكايا بي باراسن تسكفتيه ما برن 14,000 شهيدي مهنه 20,000 غازيه مهنه اف شهيد وغازي هوا دانه كتن زارو كمانه وشغي وقتا قاموانا خودي دركبن ام لوادست كفتيا خودي دركبن ام منضابوني نادن حركس لوادست كفتيا خودي دركبه ايق روجا ايرو تمثيلا ما في انسانتيت كديار بويه حركس ناس كريه وشغي هجرجا انسان الانسانتيا خودي دركبه ور باكرو روجلاتي سوريه حمي رولا خبليزه دعيني وقتي داز خوازم تشتكي دبيجم يعني بر انسان انا برسك وكر پر انسان دبیجن ولا سوریه آزاد بویه دهندره هفتی که ده یا دهندره ده روزا ده سوریه مازام ده هفتی که ده رزگار بویه خلاص بویه جوه دیکتاتوریه و چه هیچ ماشتی 14 سال شرب بو افغاز ده مرد سوری چه بو افغاز ملیونک انسان بکشتن ده سوریه ده 10 میلیون انسان در وی سوریه نه کوچ بربونه 5-6 میلیون دهندره سوریه ده کوچ بربونه خلجی جیا گرتن دایک نمازارو که خود بینه كستي لما خودي درت كيف حريك لالي كي تشماوي وقتي واجه حفتي كده خلصنا كر ياك دو مثلا انا كا دقلك جياد بلكي بحصا منهاجاتي كرن بحصا فان تشتاتي كرن شخاف مجارة ميديا من بالي او منهاجي قلت بحث كرن روجايرو او منهاجايا للتفاي السوري من الجهاني او نكس قبول دك نكس قبول نك شما مثلا انا كا دوا منهاجات الرولا جنينينه جنبوي صفر مثلا ما دوه ديت د پیشوازیا وزیر المانی ده دست خونه دای فرانسا دست خدای برنگ وسط تلیوی گرت يعني تسلاوي الهوالا مناك تسلاوي المشي داك بلكي قال لك انسان فيجن مثلا انساني قد آلية اوليد اول هي ام تبدا مسلمان نجي ام تبدا خريستيان نجي ام تبدا يزيدين نجي ام تبدا اسماعيليين نجي ام تبدا مرشدين نجي ام تبدا علويين نجي حم بيكاتي هند في لسرخاكا سوريا تبي روجا ايرو تي تاني اسلاميتي حشك اسلاميته دولة بهفدور نابه
وشغل منهاج كي مثلا بريا انا جي ما بانو انا كريه ما قلتي منهاج قبي مشادن ونقارن ميناك تشاو امبون ميناك جي دنيا رج برخداني رج ج مثلا جنا كردستاني تشاو اثبات كر جي دنيا رج جنج كي كار رولا خبليزه وشغل تدور رولا جني لغوت كي صفر سير بجواك اخو كر صفر بابي هجر قلت جني تاني تجا خوجي كجنا بينا موينا فين بكن تخالتي كاخو متكا خوجي جنا بين خو موينا فين بكن وشغي وقتا قلت وانا جند بيني قرقت من هاجي دوين درباس بكن تشقاسي فدكاري تندري سوري جالي جني بويه ماج نجبو خاطر روجافا كريه مجبو تباي سوري كريه ناوي ماجي كي قوتي سوريا ديمقراطن اسروي اساسي حمقل لي ما نتني الباكو الرجلاتي سوريا مثلا انا كسويدا جي كد بيجنا ميناك روجافا شور دكن ميناك مثلا دراجي كد بيجنا من ميناك روجافا شور بكن ميناك وشغي تباي سوري قالك سوري شور بك ميناك نوك وكيسي زبالي يهوديا هات الجنيه كربو بلد كيسي زبالي ده بالتاني رشبونا هنا خويا بك ام تركاوي رشبوني بكن وشكبونا جواكي بقلب قليوي بقشبونا قليوي ناي گلک سپاس دکم هونجی بخوازن هری داوی تشتکی بیجن بانگی آنامه یکی وها بکرم لک بانگا من ها جگلی کردره جنی جوان خورته جوان گو حمد تبایی بدستکی گو مل بمل قصدیره گو ام شر بکن ام خوابخن یک حمد جنی گو الكوی داری الكیجان دنیای دا جیبه الكیجان دولتی دا جیبه حمد خورتو جن بهفدوره ای جوان گو دستکی بتن قصدی یا پگی و یا پجی و ها پجی گوم بهفدوره کارکی سرکفتی بکن جبه گو ام خادیل فکری سروکاتی در کفن بانگا ما داوی اوه بله بگو من سپاسیاوت کم جبه پش داری اوه ساده خوش به هر و هر سرکفنی جواب خوازن گلک سپاس ام جو سپاس کم سروی درفتی و دامه بیام بگلی خوربا خفن روژایی گلک سپاس بیناری ماش خوا مجرد خوای دیامین ام بوارد دن نقاش کردن لی پشتی کوام الدوسیا خوای چیروک زارو کاجی تماشا بکن باشه و دیگران به مجرد خوای دیامین دم باش تماشاوان می خوشویست بینرین هجا و دلال ام پر کیف خوشنگ و ام بوره دمن خوش و کاتنا درباز دکن دوی برنامه یا دوسیا چیروک ام هیویدارن گو ام تر ده جه سود بگرن و ام بگهن انجام خوش بله دبی زلامک که درکی درباز دبی دنگ گازی و هواراتی وصاد نره گو کورتال کویر وقت چاله که دوی عرده دی و قارقاری هنگا باند کن چو سر دوی ولو لی میزکر نری چیته دی ده هندره وی ده زلامک هتی هندره وی و بله ماره که و پلنگه که و میمون قرد گازی و هوارا خواه برنی گو ور موی ور مدرخش بو خوده هواره تشتید خوازی مبتدن خود فكري ولاو ماهر وقرد وبلنق وانا وانسان از مجبوري انسان بس از نمجبوري وانا مي كرو يا اخي تمدر خوارج بو خده والله تشتي تبخوازه امي بيك بينن فقيرو تخو فكري هلوسلكي مروفانتيه موقفكي انساني رابو المهم دبي وريسكي خوتينه وبردده جامر هر چارا در دخينه دیگهن اولایی نما ترس نما بلنگ جرد بجد به تجامری بمکریه جیرو پیونی چیرا منی غزالا هگر آکروش کا چه تشتیگو اجدارستان بگرم از پارا تشتر بینم دوی دریتا چمکی تا آلی مکریه هر وها میمون جرد بجد ای مجی از گوزا هنده و موزا از باراشتر بینم ماسقنجات تشبیر دکم بله مارجرد بیجه امزه تورک زیر شتر بینم حالی تا پرخوش ببه و از جعرک درمانک جبدم تا او درمان وقتا گو مار به کسی وده او درمانی بیودانا مار به بله شرط و مرجع ما او درمانی ما او تشتی از بدم تا تولی خوینا انسان خاین ببه تا گو تمام ببه کس بی راحت ببه دبی یا سیدی گله کی باش
المهم جامعه عذرن مروف انسان جرد بشي خونا دبر تشتكي ولو معدكي خود قهر كانه تشتك نبو ونل برقنجاوي سكيني المهم فاجا بو خدا عليكي اي بيقول ايه انسان جمني قالك فر او باش بلي اف نتيجه ندي دبيجين خزنا باشتي دزين باندكن لاف باجار دبي خزنا باشا هاتي دزين او مروفي هانجي وي كيسي گو مار دا بوي حالي خو خوش کربو مالا خو پی آوا کربو و خو پیش خستبو وقتا گو غازی و هوار کرن گو خزنا پاشه مهاتی دزین وی مال میرات او مروفي هندره جعلي دي گو حوالي بي خلاص کربو چو جم پاشه گو ازان بکی خزنات دزیه چلو تزانه کی دزی گو فلان کسو ما بره نه پریشان بو فقیر بو بلنگاز بو وی پریت دزین الحالیم بچ حالی خوش بو هر او اشتر بیم اول رابو پاشه چو عسکری خوشاندن اوایا آنین او بلنگازی هان آنین يا أخي والله نأزم خدينا أزم يا أخي حال مسألة مولوية دبينا ما تكات حالي خوشلو خوش كشترش كويت تفقير بو تبريشان بو تبهري مدزي إيه فقير إنسان فقير جي من دسته بدستي قرتن آويتن زنداني وده فردب حتى كامي منر بيشم مرشي بيش بو خلاص ياتا بلكي چارانوسا تنخيا بيش بله دوي در حق ده قیزا پاششی مارکی زیایی کی مارا پی و دگه در حق امرنی ورد درن کاوی درمانه کی چاواجر پیدا بکن اوی حبسچی اوی جامرد بی درمان جمنه جه درگوان حبسیت بیجید بی آگاهی بگهین ملک بگهین قرال بگهین برپرسیارا درمان جمنه درن جموی درمان چلو جمتید بیل جمنه حال مسئله خواه و درمان جیر دبیجه دبي بس دبي اف درماني هن تفلي خوينا انساني خاين وطلق رج ببي دورد اجا ناز دكي ملاك دبي بلي او باشي هان دبي اوي معنات والتقلي كر ببختيل تكر تاويش عليه درخسي كس جوي خاين ترتنا دهرن بينن وي بكوجين خوينا وي تفلي في درماني بكن دان كچا باشا وكچا باشا بي راحت بو بلي پندا وچروكي وفيدا مجي كريه بيگمان داويا خاينا داويا خرابه و ام هيدارن گمجي سود گرتبه و كسي خاين جوان ناف تملتا و تمروان تني برا بقشتن شخويد هرن تاجارك دن ام هفدو ببينن هم ببينن خوشيده بخاطري و بینەری ماش خوا دووبارە ئەمن وەڤەگریان هامژارە خۆی دویەمیژی ئەم دکن جهێ نقاشێ مژارەمە یا گرێدایی پەروەردە فێرکردن منهاجێ کۆگەرەکە لە سووریە بگشتی وەرە برێڤەبرن هەروەها بریارێ کۆ دداویە دەهاتبوون دەرخستن دەئالی هەنێک گوهارتن و بەگوهارتن دمنهاجێ یê سووریە دەچێبوویە دبەکۆ دپێشەڕۆژێ و درۆژێ مەیبێدە ژی هەن گوهارتنên وەکی din jî bêne çêkirin lê wekî destpêkên ha em nîqaşa guhartinê ku halê hazir çêbûne em vedikin bi mêvanê xwe re û li kereka wê jî gelo li pêşeroja Sûriyê heger ku bi vî rêbazê hanê minhac were berdewamkirin gelo wê Sûriye bi giştî û nifşê ku li ser vî minhacê hanê perwerdeya xwe bibîne wê rastî xeteriyekî çawere em destpêkê mêvanê xwe ji werdin naskirin xwe mêvanê me destpêkê Mîtan Fettah endamê Komîteya Perwerdê ya desteya perwerde û fêrkirinê ya kantona Cizîrê ji bo televîzyona Rojbaş. باش Hûn çawan rewşa çi ye? سپاس دکن روش باشه Gelekî spas. Mêvanê me duyemîn jî rêzan hemo rêveberê peymangeha amadekirina mamosteyên ji bo te jî dibêjin Rojbaş. Rojbaş. Hûn çawan rewşa çi ye? Gelekî spas. Mamoste Mîtan em destpêkê werin jim te em hinekî giringiya xwendinê bi giştî jî te nas bikin xwendin ji bona nifş û dewletan giringiya wê çi qeysî heye xwendina ku bêguman xwe dispêre li ser minhacekî ku minhacekî heta çi astê pak û paqij di nava nifş û zaroka were belavkirin. شخوا يعني پرورده او خالا دسپیکی یان چالاکیا دسپیکی آگو جواک و سازی ام بیجنیان ام بیجن حکومت به ایا کیان وکا هبونه که دما گو بخواز نفشه خوی نو یان پیش روژا خواه پیش بخه یان بدا آواگرن
ئازانستێن گۆ جەموێ جیواکە یان جەموێ بێژن سازیە هەگەر بخوازە ئەم بێژن بسپێرە نفشێ خۆین و سیستەما گۆ ئەو دخوازە ڕەنگێک گۆ ئەو دخوازە دریا پەروەردەیە بیکاری دکە دریا چالاکییا پەروەردەیە ئەم بێژن هەگەر ئەم ڕاست بناو بکەن ji ber wê najî perwerde ne tenê dibistane ne tenê zanîngeh akademî perwerde ew sîstema yanî ago pêşeroja civakê pêşeroja wê saziyê em bêjin heger hikûmetek bi heger civakek bi heger em bêjin desteyek bi em bêjin muessesak bi saziyek bixwe bêjî ew nifşê nû dixwaze çawa be diriya perwerdeyê de vê napêktîne ji ber wê najî yanî giringiya perwerdeyê ne tenê ji em bêjin dîtina karekî yan em bêjin xwe jiyankirinê tê na xala perwerdeyê di civakê de xaleke gopêşerojê diyar dike ji mirovaran ya din jî bekî mijara sereke di bernameyê de jî mijara minhac be minhac jî ew rengê got ew sazî ew civak dixwaze got bibe yanî ew civak dixwaze di pêşeroja xwe de yan di salên bê de mirovên çawa li cem wê nahebin mirovên bi çi zihniyetê bi çi zanebûnê bi çi exlaq ji ber wê najî ew minhac diyarkirina pêşeroja a welata didin naskirin ji ber wê jî giringiya minhac û guhertinên gothandirên minhac de bibin yan xalên diyar di hundirên minhac de ji giringiya pêşeroja civakê yanî tê ji ber wê najî yanî mirov nikare li minhac binare weke pirtûkên di hundirê dibistanê tenê de jî ji xwe yanî ew jî xaleke meşaş fêm kiriye minhac yanî minhac ne tenê pirtûkên dibistanê ne minhac şêwazên perwerdeyê jî di hundirê xwe de dihewîne minhac sîstema danûstandina di orta xwendekar û mamoste cî di hundirê xwe de dihewîne ew projeyên got ji xwendekara werin xwestin di pêşerojê de çalakiyên got xwendekar dikin ev bi giştî di hundirê minhac de tên danasîn ji ber wê jî yanî giringiya minhac van xala jî mirov dikare bigire Belê yanî bêguman tiştê ku li Rojavayê Kurdistanê çê dibe tiştekî nehema ji rêzê ye û ji mijarên yê herî giring bêguman yê ku gereke car bi car di nava Rojava me de werin nîqaşkirin ew e gelovan zarokê hanê wê çi bixwînin di nava dibistana de wê fêrbûyîna wan bi çi rêbazî be wê ew pirtûkê hanê geloka naveroka wê çi ye dev ji navê wê pirtûka hanê bert lê naveroka wê pirtûka hanê çi xaltê de hatine gotin çi dîrok tê nîqaşkirin coğrafiyekî çawa tê em bêjin parkirin di nava dewlet û netewên kolvê de ra têne jiyankirin û heta çi asê jî rast e yan nerast e bêguman em vê mijara hanê hîn berfirehtir jî wê din nîqaşkirin mamosterêzan bi heman mijara ku me mamoster vekiriye yanî niha di nava pêşeroja ku em tê de rastî her kes hêviya xwe tê de dibîne dibêje ihtimalekî heye salekî dî ez jî wekî netewekî wekî pêkhateyekî xwe di nava Sûriyanû de cih bigirim ez jî wekî pêkhateyekî heger Kurd be Erebî Sûriyan bû û her wekî din navê xwe û dîroka xwe û rastiya xwe di nava pirtûka de bibînim zarokê min sibe biçin wê dibistana hanê rastiya min diriya wê pirtûka hanê di nas bikin rastiya bav û kalê min ne wekî xapandin diriya wê de bêkirin gelo ji bo mijara ku di alî em bêjin hikûmeta nû niha ragihandiye ku hin pirtûk yan jî hin naverok wê werin guhertin hûn wekî mamoste gelo cara got ev mijara hanê bihîst rîfleksekî çawa bû mijarekî çawa di nava mamosteyan de hate vekirin di nava civakê de rîfleksa we û bersiva we ji bona wê çi bû براستی جی دما گو اف آگاهی درکتن جبو گوهرتنا برانش آن منهاجا مخابن يعني ماترسيك جيشي بو إيرورو سوريا نه بيكاتي تاني تيد جيان دك يعني إيرورو جلك بيكاتي تيد يعني هم يعني جلك نتو هنا دما جو إيرو بحثا جوهرتنا منهاجا دكن
بريغو بحثا وينابه بيان يان وان من هاجا بوك هرينجي دوي براستي جيفينك نابنتوي تشي بدندري سوريا يعني ايرو رو بيغو اف نتو لهو بجيفن او بيكاتين خلكن سوري والهف بجيفن و درونشتنين خده بيشتي جو الهفكرينك شي الهفكرينا بينا شي ايرو قالك شاند هنا قالك نتو هنه قالك بيكاتي هنه تهندري في سوريا تدفي رولا وي دفي هبونا وي هبه جوهرتنين برانشاند از ايرورو چاندا خو كولتورا خو ديروكا خو از في منهاجي نبينم اف نفشكي تتفطسينه ابنجي 4 سال ام بصدي صاله شو ام وكي قالي كرد وكي كرد وكي سوريان دهندري سوريا دمجيان دكر ام دبن داغركريا ريجيمك بعسي شوفينيد اقصاء بو هم هبونا ما ندا بيش هم تنبونا ما تنبو يك زمان بو يك آل بو يك نتو خديديتن جارك دن افتشتايا بسري قالي سوري يعني كسك قبول ناكي خواتيد نبينه وكي نفشكي افاكرنا بولاتي ام وكي خلكن باكوري سوريا ام جي توازن ام رولا ما دهندري سوريا ده براستي رولا ما هبه يعني دبي هبونا ما هبه ده جوهرتنا برانشان ده قالك خال هنا مطرسيك دناف خلكن هرمي جي تشكري يعني دهندري وينا ده جوهرتنين جو بحث ذكن بري وينا زانستي خستيه يعني قالك تشت هنا هم جاليه زانستي ده وبكرينن هم بيتري رولا اولي درخسنه بيش قالك تشت هنا رولا جينيتي دو كشتنه ابانا دناوا جالين قد خوازن يان او ولات او دولتا قد خوازه بواري پرورده ده بيش بكوه گرك وان تشتا برچا بگر تجاري وان تشتا باقو هرينا چينكه يك آتن يعني قالك ميناك هنا خلكي ما نهاد مدرسينا كده جيان دكن اندي بيجن ابرورده يعني بري خوا داي اسلاميتي بري خوا داي راديكاليتي يعني هم زانست لاليكي فتصاندن هم جاليكي ديجي بتري خوا اسلامي البيج دخن قالين هريمي قالين ولاتين سوريا نتني اسلامي يعني ام دبينين ايرو خلكين ما ايزيديانه خلكين ما سوريانه ارمنانه يعني هركز دبي ولاتي دجان دك دبي رولا فان جلان رولا فان توان دهندري افاكرنا سوريا كانو ده هبه جبر في كي ريبريا سوريا نو ان دمكي تشيناب انا كي بحثا من هاجا دو غوارتني ده بخبته بريغو جيفينكي گشتي نامنتوي شيبه بله مامۆستا هەگەر کۆ ئەم هەنێکیش بۆ بینەری خوا دووبارە بیر بخینن نەها چ بریار دەرکەتی یعنی لە گۆڕ شۆپاندنەوە ئەم بریارش دەبێتە ژی ببیستن يعني انا دواري منهاج دم يعني خواستن گوهرتنن شكلي ام بيجن بدن ناس كرن جي وهن گوهرتنن بردوزي جي دهندري وانا ده وشارتي خواستن بجيبينن يعني راگهاندنه گو ام مجارين اي شاش اي اولي ام ددن گوهرتن آدن جي خالا ام رنگ بعسي رنگ مالباتا اسد ام جه پرتوکین خوارا دکن لید هندره خود جی وگم گو مجارین بردوزی اگوی باندوره پیشروجی دلوان خونده کارا بکه دیده و شارتنه میناکن بیشن یعنی راکرنا دواره دیرو کدن بیشن راکرنا رولا جواکن دن یان ام بیشن راکرنا رولا گلین دن ده هرمه ده او گلین گود هرمه جیان کربون هزار سالا آدن گوهرتنا تگین گوهرتنا ام بیشن او داناسینن چا یعنی بیشن روشن گود دیرو کده چه بونه میناکن بیشن گوهرتنا داگرکریا عثمانی برب وکرنن اسلامی يعني او ديار دكا جو باجندين يعني ام بيجن ببيردوزيه كا ام بيجن راديكال نيزيك بوني وانا تشي بونه دنجي يعني د مجاري جنيده او جهرتنين ايجو
بێرۆلکردن یان هشتنا ڕۆلا دویەم یان هشتنا ڕۆلا سیەم ئەم بێژن هەندێ وان منهاجا دخوازن پێک بینێن ینی بەلکی مرۆڤ ئانا ولۆ ببینە یعنی وەکە خالەکە بچووچێک ئەما دەمێن بێشتە هەگەر بێ ذهنیەتی ئەف گاڤ هاتبن ئاڤێتن نەدورە گاوێن دنجی مەستەرژی بێن ئاڤێتن ینی بەشکردنا کەچ و خۆرتان ژی هەv بگێ ئاستن مەستەرژی دوورخستنا civakê ji hev duwarê çandî debe duwarê olî debe bigên astin mester jî bêrolkirina olên di hundirê Sûriyeyê de û netewên di hundirê Sûriyeyê de wê bandora wêna pir neyînî bi li ser civaka Sûrî bigiştî ji ber got Sûrî rengên çandî û rengên olî tê de pir hene yanî mamoste jî got ew xweşikbûna got Sûriye diyar dibe pê ji xwe ev pirrengiya wê nayê dema got em rengekî tenê olî be netewî be em bigirin dest bi taybet duwarê minhaj de bi taybet duwarê ew em bêjin amûra got pêşeroja Sûriyeyê diyar dike wê demê wê bandorê wêna pir neyînî bixware bîne ji ber wê jî yanî ew guhertin kevin van mijara de mijarên jinê debin mijarê netewî debe mijarê dîrokî debe hetanî di mijarê zanistî jî hewil hene got bên guhertin mijarên yanî wendakirina zanistên sereke em bêjin civakî bin zanistî bin jî zanyarî bin yanî ew jî bandorên wêna wê gelekî neyînî bin li ser pêşerojê be بله نها پرتوکن یک راستی دبن جهه جار جارنان دبن جهه گفتگو و نقاشه پرتوکن یه ویژه‌ای ادبینه بهتری خواهی پرتوکن یه زانستی یه علمینه پرتوکن یه ویژه‌ای جی هری بهتر زانسته دیروکه اردنگیاریه هر وها اول و زمانه هەگەر کۆدوان پێنج پرتوکێ کۆمە بناف کرد کێم زێدە هەگەر کۆهین زێدە تریانژی بەلکی یەک جوان ئەم بدور بخینن ئەف پێنج پرتوکێ گۆمە بناف کردن تەدی میناکەم بێژن دیرۆک گەرەکە ڕۆلا کورداتێت هەبنە ئەم بەحسا سایکزویکۆ دکن حرتمە بچووکانی دەما گۆمەت خوان وەکی دسەرت سەر بەحساوێ هەفپەیمانە هاانێ دکردن لێ دناڤەرۆکا وێ نەتگوتن کو ئەف هەفپەیمانە هاانێ مینا کوردستان پەرچە کردە هەگەر کۆ ئەم بەحسا دیرۆکەیە عەرەبا بکن پێکاتەیە عەرەبە چ قەیسی میناک ئەگەر ئەم دیرۆکێ بەگەرن وانژی لە هەمبەری زلم و زۆرداریە بەرخوادانی گریە ئەرمەن کەسایەتن یانژیش پێکاتەیەن کۆ دووری ئۆلا خۆ و زمانی خوا و بدارێ زۆرێ چاوە هێشتن کۆدەژ ئۆلا خۆ بەردن گەرەکە ئەفژی تێت هەبە و خرستیان و هەمان پێکاتەیەن وەکیدن ئەف هەر پێنج پرتوک هەگەر کو ئەفتێدە نەبە پێشەڕۆژە سووریە وێ ڕاستی خەتەریەکی چاوە وەرە زانم مامۆستا ڕێزانجی بەلکی بێ بیراوینە یعنی دەستپێکە گۆمە پەروەەردە ڕۆژە ئاوا دەمە دەست پێ کرد یعنی مە سیستەما مەهنگی هین دەهات ئاواگرن مە پەروەەردە ددان مە دەپرسی دمجارە دیرۆک دێ دیرۆک کەنگی دەست پێ کردە وەکە ئەم ئاگاهی بگرنج خوێندەکاران خوێندەکانن هەبوون ینی ئانا مامۆستانی ژیاز نەشاش بم بەکی هیچی مامۆستەر مامۆستەتیەت کاری خۆ دیکن گوتن گو دما حافظ الاسد هاتی سر حکم دیروکێ دەست پێ کرد یعنی ئەو باندۆرا منهاج بەعسی گۆ سەر civakê هەبوو tenê guhertinê goyê çê bibin duwarê guhertina seriyê dewletê de yani em ew bîrdoziya a got dewlet tenê pê dimeşiya yek e ama tenê guhertinên wecihê wî serî dixwazin bên bidin guhertin yanî mijar te rast got yani ew mijarên zanistên civakî em dibêjin jêra heger ew pirtûk pir giringiya wêna ser bandora civakê heye jî yanî di dîrokê debe di ziman debe di zanistên civakî debe di erdnîgariyê debe xalên sereke di hundirê civakê de dide avakirin yani mînak wextê gote got em çandekê yan em civakeke ermenî be aşûrî be hundirê vê dewletê de jiyan dike dîroka wîna nê naskirin ji cîranê wî re ji wî bixwere bi salan wê ev dîrok bê win dakirin
ارنیگاریا او کسی هانی لی جیان دکه براستی جرنه وکرن و به اون داکرن اما نتنی اوجی یعنی بلکی مجارن زانستن خوزایی جی ام بیجن بیرکاری به فیزیک به کیمیا بیجی اوجی باندورا و ذهنیتی تیدتی آوا کرن یعنی ده هندره وینین ده هندره وی پرتوکه ده مروف دکار باندوره که خوندکارا بکرد هندره مینا کنگو بیرکاری ته کارانی مینا کنگو فیزیک و کیمیا کارتینه زانستی به او میناک باندوره که وینا هیا گوتنک تنی از پرتوکه ده بنویسم وینه اکی گوز جنه که پربردایی به جنه که بجلین کردی به جنه که بجلین اولی به از بنوی یعنی د پرتوکه ده بینم بجه بکم اف خالن هانی جی باندورا وینا سر ذهنیت و مجیه وی زارو که پیش روزه ده دکه نه تنی مجارن زانستن جواکی بله يعني بيجومان دما كو بحثا ديروكي بيكرن وبحثا شورشا روجافاي كردستاني جي بيكرن واز باور بوجهه باوريه يكو وكي خلكين روجافاي كردستاني باكور روجلاتي سوريه قد نادر قبول كرن كو دوي برتوكا هاي دبيني ساندن كو سوريه بالسايا هذا الشيء من كاتيا رزقار كرنا لكيلكا ويجي قصديها بو يبجيها بو يبجيها بو يعني رولا فان كسايتي هاني جي وفان هيزي هاني جي جرك دالي باراستن رزقار كرن وهر وكيل ندجي هذا ما مستأزوي ببرسم نها ما مستميتان دنا فان رخاندن ياخذ جوت هجر ديروك هاتا وندا كرن يانا توكي وباندور لوينه توي هاني بكا لجوي زيدتر میناک ام بخوجی دنوا ویم جارا هانه ده جار بجار ابجیان دکن کو مروف سر نفکره دکوراهی آوید فکره میناک از بیجم نها هگر کو لآلیه شامی و دفر یاجی هرمن دبن سروریا حکومتا نودا هگر وی من هاجی هانه بدن بریو برن لگوری خو و هرمن دبن سیوان ریو بریا خو سر من هاجی خو بدن بریو برن لی دکوراهی آویده میناک خطریا به گمان هيا جبرتش میناک از بیجم لوان هرمي هانه من هاجكي كو هيجي وكي ما مستكرم كرو آريسر زمان عيني سيستما بعثة تنه كسايت تنه نتويا جي تنه فكرك ورا خوش كرن ونوكرن ليد أساسي خدا أو با أف خطرية كون نفشكي نها ام تشاجي عندك نفش لهمبري نفشكي الشر دكا نها الشر جوتي كرن ميناكا كدنجي دوباره از بيجم لروجافاي كردستاني ام بالا خود دينيه چما حردن بيجن شر تركال همبري كردا هيا حردن چد بيجن نفشي نو يه تركال بيجن دجمنه يه بري يه تايبت بيجن يه عثمانيه افتشتي هاني د سري في نفشي هاني ده چاند حتى روجا ایروجی تبالا خوددیه لسر خاکا باکوری کردستانی کساتی کو کرد بته کشتن افتشتی هانی وید پیش روجا سوریه دل گورنرینا و هبه آن نبه يعني نها ارمان جامع نتنكو خلاص لفيدرا منهاجك دخوينا ولفيدرا منهاجك نا نفشك للسر تشتكي شاشتي پرورده کرن و بيگومان د پیش روجه ده و باندورا وی نفشي لسر وی نفشي هاني هبه راست قالكي باندورا يناوي هبه جبرگو ايرورو يعني الدنيا جيشي ده أمزانن شورش چنه شورش نتني تفينك وجاكو وشر شورش جوهرتنه دما جو إيرو رود بنجي صال اف جلي جو دبن دسلاداريا بعسيه دمان دوي هشمنديا جو نفشك اقصاء ابو وهم جي نفشكي برول ما تندري بينادي دما جو اف شورش الداركت اف شورش جرك جوهرتنين فكري جي بقربينه جرك جوهرتنين جواكي جي بقربينه جرك جوهرتنين ديروكي جي بقربينه نتني وكي دسلاداري هاد جوهرتن دسلاداري ديكت شو نيده نا دوي هشمنديا ويجلي جي بقرب جوهرينه دوي هشمنديا دسلاداري بخوجي بجوهرتن ايرو اف جل سوريا هجر منهاجي جو ايرو او بحث ذكن يعني ريني قتي دزن دهوارتنا ويناده تبيش خصني ناخ ناف قال سوريا ده تبيش خصني ناخ ده يبرغو از براسيد بيجم باشتر بدگره جبرغو هشمنديك آبادك او هشمنديك اولي هشمنديك مذهبي نه اولي تاني بسري خوجي يعني نه اولي يجي مذهبي يعني بطريقه الآلية كي تسكن دهندري اسلامي دنا الآلية دينجي تسكن دفرده يعني تفرق جداهي دنا برا رجيم بعض
و دريجيما ريفابريا قانا هاتي الشامير ونشتي تفرق جداهيد نابرا حردو كاجتني يعني ذهني او ذهنيه تنفشي كينو ناي افاكرن تنفشي كينو جبو بيشكتنا سوريا جي ناي افاكرن راس بلكي او منهاج للدردورة وان لهريمي وان لمناطق وانا بين دان للمناطق ما بلكي منهاج ما يرورو بيدان لي ام خطريه كل سر سوري جيت بينن او حقد وكينا قد سلاداريا بحثيه خصنا برا عرب وكرد عرب وإزيدي عرب وكرد وعلوي كرد افانا الشكي جاردي دين روجابي جاردي احقادا خردك احقادا جبر جواندين دولتين دردوري ايغو تخوازن دستي خو تخن نافروكا سوريا ده نافا جواكا سوريا ده يعني ايرو براستي ريجيما تركيا جي تخوازي رولك لسر سوريا بليزه جوك مسألة أولي سوريا بريفا ببر اف ناجي تمعني جو شورشك لسوري لداركتي شورشا جوهرتني تو جوهرتن بفي شورشر نهاتي اف خطريك مستر هم دسلا دارك شو دسلا دارك دوهات هشمنديك عيني هشمندية عيني ذهنيته عيني خطرية لسيرفي جلي لسيرفي جواكي بله يعني الجور نرخاندنتا احتمالك هي دبيش روجدا ذهنيتك ودولتها تفيدا بركر لجم خدا بريفا برن دبيش روجدا لنافا سوريا جدا بدا بريفا برن وجبونا عربة تايبت وي بدا خلقاندن كو كرد الفيدرا بداري زوري ودرخستنا عردي وانا يعني دوباره شركي ناف خويي وديروكي نافا حمو بيكاتا يا دبيك ورا راس لجبرغو دماغو ايرورو اف كوميتيا جو نرين خوال سر منهاج داني يعني ميناك كتاني ايرو بحثا دبيجن يعني او حكم العثماني تشيناب دندري برتوكادي بيبناف كرين بيجي الحكم العثماني برا بيجن فتوحات الاسلامي تمام فتوحات الاسلامي دما قول دار كتن ايرورو منطقي قد شنو دنا اسلامي بون فتح كرين اسلامي لي ايرورو قتيجو عثماني كتن منطقي ده حطاني روج افاي عربا جي مغرب العربي يجي الودك احتلال كرين حمو مسلمان بون يعني كسكي مناطقنا مسلمان تنبون وعثماني شون سروانا حتى فتح كرن افانا نابي فتح تشاوا افرولها دولتها ترك لسر معناها سربي منهاجي هي سربي ريفابريه هي جبنا داخل روجفا خلك سوري هذا دواجي يعني خطريا وينيدن دماغو دستي تركات هندري ريفابريا سوريا نو ذهب وكي الجمخه بتشاوا كرد اقصاكرن تشاوا خودي كرن قال خودر نكتي الفيرجينا كوكي كتخنا برا فيجلي برا خلكي ودانه سوريا هو برشكرن سوريا هو تخازن شقرب بن سوريا هو بكن منطقه مستعمره وك اسرائيلي يعني افغانات دشاندا سوريا نودي فربك همجي نافا قلوي ديجي وخرتر بك فركلكي دجمنا يجي وشيب ام تخازن سوريا كي بنو سوريا كي بيجو كذا سيخوتي خير هرکس چند آخوا، کلتور آخوا، دیروک آخوا ناز بکن و همچی ام دیروکا دردور آخوا جی ناز بکن. ادورد چنابت یک پیکاتین حرمه پیکاتین سوری یک جی جوه چند آخوا قطب به همچی زمان آخوا قطب به پرورده زمان آخوا قطب به. متخوازن لسر سوری بگشتی گوهرتنک ذهنی جی هب. بله. مستعمرن جمعة أزواج برسم نها وكي منهاج يري في بريا خسر إشخواد رياضة خيانية خوجيدة وأو آني سر زمان وقوت يعني أف منهاج مخود بميناكك جبركو دبرتوكي خودا دنافروكا برتوكي خودا ما في حركسي تيدا نشان دايا وبرنجكي راست و بيجن باقج بونا نفشي مينها دانا خوياني كرن يعني بهمان ميناكي قوما مستجد ريا أخافني خداني سر زمان أف من هاجي ريذا بريا خسر دبكو لغورنا ريناوا قالوا ويد بشروجي ده هاجركو بيك هات لسروي عردي وسوريا بربريا كي تشاوا بابا يعني دما قومرو بحثا من هاجي ريذا بريا خسر دكام يعني شخوا أفشان صالجي لسرتي گوهرتن يعني گوهرتن سر منهاج بخاطر مشانده جي شو بروجي جي هبو سالا ديامج بروجي جو د 3 سالا ده منهاج بگشتي جي ديسا
ورن وكرن اما ام بحثا وك ذهنيت دهندري وي منهاجي ده آگاهی گود هندری منهاجی ده ام دیکن پرسگری که کی پروسس ویج بیجم روجلات ناوین بگشتی ده گل روجلات ناوین حش خوندنا پرتوکا ناکه اجبر ویناجی آگاهی گود بگهن وی گلی وان زاروکان تنه ده واره او منهاجن گود هندری دبستان نجید به یعنی تهان ابی روجلات ناوین تباش دیکوریم بکه yani بپرسه کس ناسنا که کرد کینه کس ناسنا که آشوری هنه کس ناسنا که ارمن هندره هرمه ده چما هنه هاتن ویده که چه چاوا هاتن ویده که لویده که چاوا جیان دکن جبر گو دیروک لگوری نتنی دیروک یعنی همه جاره ده اما دیروک هندره منهاج ده دپرتوکن دن ده بیجی لگوری ذهنیته که نجات پرستی امکارم بیجن هاتیه دانین اما منهاج ریوبریا خسر ده دپرتوکن زمان دبن دپرتوکن دیروک دبن دپرتوکن ارنگاریه دبه حتی این دپرتوکن اولی دبن جی با آوائه کی زلال او دیروکا گوهاتی مشاندن او چاندن گود هندره جواک دهیی هاتیه داخیان کرن یان هاتیه خویا کرن بلکی هرمن yani em bejn başuri Suriye hin gelin me درزی وانا جی هبن او هندره پرتوکه مده گیم بحثا وانا بو میج برگو منها چه بو وکا بلازگریه بو هرمی تایبت بو با کره رجالت سوریه تایبت بو اما او جی دبکود هندره منهاج دیجی وکا آگاهی بین یعنی هندره سوریه دبکی نتنه منهاجک نها ته مشاندن منهاج رو بریا خسر هيا منهاج ايجو دولة تركيا وك منهاج خوا درباسي هرمن بن سروريا بيفكين وينا منهاج يقول ادلي بخوا ايجو ام بيجن بذهنيتك اسلامي بحت هاتبو افاكرن ومنهاج دولته يجي ايجو انها ريفبريا شامي انو دخوازه هنا جوهرتنا سرچه بكاج وگو غاربه چند سالکی حطني بمشينه دنافان هر سه چار منهاجان ده یه ریوبریا خسر تنی دکاره به وکا بنگهک ج پرورده یاد هندره سوریت به مشاندن بگشتی هم دواره بیردوزی ده هم دواره گرتنا همو گلن هرمه ده هم جی دواره زانستی ده جی ام بین زمان ما مستهم بخوازن هری داوی بانگیان نامه که بشینن تشتکی بیجن کرم بکن يعني براستي ما تخص جو جواكا سوري بگشتيجي ماترسيين جو هندري منهاج ده ناس بكن باندوراوي منهاج سر زارين وال سر نفشي واينو ناس بكن شخوا يعني جواكا سورينا او جواكا جو بيدنگ بمينا نا او جواكا نا او جواكا جو يعني زانستين وينا تننا گو بیدنگ بیان به رول بمینه هم بریوان کریارا لی ام تخوازن گو او جواک بگشتی هم عربین وینا بهم رنگی وینا هم کردین وینا یعنی نرینین خود هم بریوان گوهرتنان بدن اجبر گو پیش رو جوا بوان گوهرتناتی گوهرتن بله گلک سپاس دکن ما مستوجی بخوازن هر داوی تشتکی بیجن بانگیانا میکی و هذا کرم بک براسي بانغام جيلي سوريره كو براسي وك ما مستا ميتان جي قوت نا او قالي كينا زانه زانست نبيشكتي كو غوان غوهرتنا قبول بكل سر خو يعني قبول بكل سر نفشن زاروكين خو لسر جيلين خو بانغام خو ج ريبابريا سوريا نوره تشتي جو بكرن عالیه منهاج ده بیگو گل جوینه نتاوی گلین هرمه گلین سوری گش به هفره شخوا خوشگبونا سوری به بوان پیکاتیه نوینه پر بونا پیکاتیه نوینه خوشگبونا وینا بچاندن وینه پر چاند پر زمان پر رنگ جبر وی که چه نابه کسک جهندره و سوریه ده جواکا و سوریه ده کسک به اقصا کرن کسک به وندا کرن کسک به تنه کرن دوی هر کس خو ببینه جهندره وان برانشه ویده وان منهاجین ویدن وان پرتوکی ویده هم دیروکا خو هم چاندا خو هم زمان خو ببینه و هم جی چنابه کسک لسر کسکی
خورد بکه جبرگو نه اولا کتنی نه تو کتنی نه زمان کتنی نه رنگ کتنی جبر وی که دوید همو برانشه ده همو برانشه گوهرتنه چه که و همو رنگ تیده بین همو خطید ببینن جبو آواکرنا سوریه که نو سوریه که دموکرات سوریه کی پررنگ سوریه کی آزاد بله بگومان سپاسیاوت که مجبور پشداریا و سعاده و خوش به آتشی خواهش سرشان بله سپاس بینری ما سپاسیاوت که نکوب خوشی حتی به کلیهان ما تماشا کر بگومان دوباره روزه که خوش دناف ده هیوی سرکفتن و دلشادی هبش بود ویژن بخاطری و